Izi mpamvu y'iyi video nuko nshaka kubabwira uburyo mwatora Ben muri Afrima. ni ukujya kuri website ya Afrima, ni afrima.com, warangiza ugaheza umuhanzi Ben amahirwe yo kwegukana igihembo. Ni igihembo cya Best Male of East Africa, ndatekereza ari ngibyo. Warangiza ukagira gute ukamutora muri Best Male East Africa. Ben ni umwe mu bahanzi 10 babaye nominated. Ubwo rero nibo muri bo ugomba gutoramo umwe, ari nawe twebwe tugiye guhita dutora hano kuri Ben. Twarangiza tugakanda kuri vote. Ahangaha deja uhita ubona thank you message, iyi ngiyi ikubwira ko wamaze gutora. Ibi ngibi birashoboka, ushobora kongera ukarefreshinga, warangiza nanone ukongera ugatora, ukagumya umutora, wenda byibuze ati liste ukamuhereza nk'amajwi nk'icumi ukamuha nk'amajwi 10, noneho ukaba umugize Best Male wa East Africa. Kandi birashoboka, abanyarwanda ntabwo turi bakeya. Ibi ngibi kubikora ntabwo bitwara umwanya munini cyane, as long ufite network irimo kwihuta. Ukongera nanone ukamutora, ukagumya ubikora. Washaka ugakoresha izindi browser nka zingahe, ukamuhereza ukamuha amajwi. Ni ibintu byoroshye, reka nze tubikore, tumuhereza amahirwe yo kugira gute, yo kuba Best Male wa East Africa. Kandi birashoboka, imizigo yarayikoze, indirimbo nyinshi ziri hanze mwagiye muzibona, n'izindi ari hafi kuri leasinga. Reka tumutore, dukomeze tumutora. Nivuga Ngingo TV, ukore subscribe kuri channel yacu.